Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kublai bagi pedang sobai pi syakimat Khubor mata kajanmit. Ni phashwa syakimat Khubor naga Jylla. Kinong kitkam jong kedor basnong putar omkra golfing Shillong. Haka atri Rymphang ara jara punrio. Kirin pinsngau hau menteri katanan Sport and Youth Affairs ba waila miki Jylla. Haka biadai bagi jinshlei haka poliur haka benta jong ke surok VIP. Kabakta bahai kilong yeng long sem kibasa harut surok namar bako karung syadu kitliu yeng jong kibriu tang nakadaw kijing sakut jabo kinala. Keterak Commerce and Industries jong ke surok Meghalaya kebetai lang bat ke Federation of Indian Export Organisation kelapen long ya ke reverse bias selamid arajar apunriu Hasti Convention Center Shillong. Hapo ke raising and accelerating MSME performance scheme jong ke Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises ke Sarkar India. Kini kejing temu ban penklan yikilat shalan mar shabari ba penbha yikejing yo rung shakiyo ke Pyrthei na benta ki MSME na ke Jylla Meghalaya. Hakas ngipli kablalong hakalai tri Rymphang arajar punriu Laish mentalang, do midrang ba ka Jylla konrak ke sangma usembut midrang ba bakmi yakatna Commerce and Industries ba asnya balang dhar bat kiwi-kiwi. Usembut midrang ba ka Jylla bakmi yakatna Commerce and Industries ba asnya balang dhar lepen pau ke jus ngongo ya kinong sengkam ba kinong shimbenta ala ka jong ke Jylla ha ke reverse bias selamid aracara punriu Hasti Convention Center Shillong. Lepen pau ba ke reverse bias selamid arajar punriu ke compare haka nongrim namar bala penlong yaka kum karinsan ke penle jumut hagi nong thit ke belabu renti hapering gejingnya debet haka kam khayi ke pateng. Ulai thu ru bahaka ni ke program kidan aru prangut kidang shimbenta na bari kibde kinong thit getiar nagi khat ndutli kiri. Unoy lam jong ke Meghalaya Pradesh Congress Committee ba manual batwar ulakin thok kala ya ka Bharatiya Janata Party ke babat yola kam sinshar hakri India da ka baong bele kamla ban khanglat ya ke jingrong kirthep jaki minder negeri Bangladesh shaga Jylla Meghalaya khamtam hakbintari thor jong kri lomgaro kene ke jingkin tho jong nu noyalam ka Congress kolong hadin ba ke BJP dangshan klakdokti bet ya ka seng Congress bakalong kanong yadai ki minder ki buwan rong bean shaga Jylla Meghalaya tang na benta ke jimentoy ha ki election uba Nicholas Kharnami uba boni ki ba ki jutip kumuba manik Lai banyak kendo ya ke Deputy Commissioner jong ke East Khasi Hills District ke Kong Rosetta Mary Korba ban pinsngau halo ke jing berat pathar di ke jabok jaban ke them ke badan harut jong ke surok ba National Highway 6 ke bahab ho kapot jong ke shnong maulingat bat ke soring kham ka President jong ke Meghalaya Asha Worker Union ke Kong Mira Jun Mersing hak atri Rymphang arajar apunriu kalau orang berpisah ke bastau klur prapu arlak depusan kinong tre asya kidi banyo kerang sakut hakatna ke kakya ya ke ba kimpat yo satya ke commercing kelapen pau ya kani hadin bu menteri katna ke kakya ke sarkar Jylla uba wailat miki Jylla dang shen ula pentip ba ke sarkar klada pelat ya ke jingsiu ba ke jingduna ke dena Kylleng jong ki asya om na katna ke kakya Keseng samla jong ke dong Pulo Hills kelayo jingtip na kinong shnong bagi don kibriu kibaya hella hakwe ke yengja kebedan hakajaka jong ke Tanat Forest pat hakata ke jinga hella layo sngoru ya ke sur jong ke Pyrthei briu kumta ke dekot keseng samla hapok ke jinga lam jong President Udion Sobha gelit pet bat kilapen ban bagi don ndrungut kibriu kata starngut kishinrang bat kwe ke Pyrthei briu kibasa hakani ke yengja Ka reverse buyers and sellers meet arajar punriu ke belong State Convention Center keladan bungun kinong sengkam na Kylleng ke Jylla narilum khasi jaintia kumjuru narilum garu ban peni yakimar bakla penmi naladehi hangane kidan kinong sengkam kibana bar jong ke Jylla bat kumjuru na bari kiblawan ban isulok bak kinong sengkam khamtam ban penya yo yakimar jongki wat shabar riru
Da kejingkit kia jong ginangkit kam kedor bash nong pentor krak golfling Shillong, Chief Engineer jong ke State Sports Council Meghalaya, baru Chief Engineer jong ke Tanah PWD Road, haka step laitrik Rymphang arajar apun riu. Kirit benjurip, ya kendala ke baju celai tang supoi ke ayam liur, kat haduk bagi nong syong ki habban mat ya ke jing celai namar ba ke karung haduk ke teliu ying jong ki beriu. Kirunar ki bamla ban itu dorkmat, kelaprong tu na ki light li kali ki baju penyeng harut ko surok haneng ke biki baju ria school Shillong dah berpenpat ya ki yet jong ki jingkhang bat prong tu ya ki tiar ki badan hapok kali bat ya ki tip belah pendat hapok ke kali kedar bash nong pentor krak golfling kelapha daga jingtho show forest divisional officer Territorial Division East Khasi Hills ban khang tala ladian penprano ya ki quarter jong ketrat forest ki bampenan kamsho ban syong bansa namar ba menta kala long yengja ba hiktam di drop di kiat ba ki jakasa jong ki brew ki bamla ban itu ki buan na bar ke Jylla nakaliang jong ke seng samla pentor krak golfling ha ke jinlai khenra lalap ki brew ki basa ha ki lightly quarter bla e no yengja ki bdei ki bar Jylla Menteri Ketenaga Kekayaan ke Sorka Jylla ba waila miki Jylla ula pentip ba ketura Medical College kan sepen sedang no ia ka semai jing puli bat ke jing thongkam ya kino hikai ru kalaya chakmat. Menteri ke Sorka Jylla ba khmi ya ketenaga Community and Rural Development uba sustain sotun ula piang ngobha ya ke jing pen kelai ke Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act ya ke Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Gramin Act arjar posan dah penpau bag Meghalaya ru kan yok nong bha na kini ke jing wanra ya ke an betemai Menteri Kekayaan ke Sorka Jylla ba waila miki Jylla ulong ba ke Sorka Jylla kelaplat pisa lai pun ruklur na kebentak beningkong ban ai syagikin hon ke pen kre banishim benta ha ke National Games ke ban salong house nam arhajar arpunyo ha ke jinga kram beki lap thai Khubor ba Jylla ulong ba Meghalaya kan session bentaru ha ki lai khandai tli ki jinga le kai ha ke lempung le kai National Games Kipat ba nagi shnong ki bahap hakin shi pelun ba nagi shnong ba marjan klia mi pat ba kin thei bat shinrang ban penpau ya ke jing persya halo ke jing temu ke sarkar ban pen kendria no yau doktor DR Khongwir na kin shi PHC Shashilong Hakum kini ke ayom telang ke bagi beri ke ju kham sngotenan ban le syang suwari je ki lom ki wa bat ki donru ke bachu thia jai pede hayeng ban shu plut kaya ke por hagi mobile phone hende ki laingut shi parlok ki badan ya ke ju ke jingmut klashim yakarai penyai kejat natura Shashilong Kini ki laingut ki kinthop yu samla basai parshilla usamla kersoi jingtip rendat yang berusamla Welkinstone shadap mentabingnya phasya ki Khubor nakari Karaja Sabha lasaki ke drama ke behe hakasni baar hadir bagi seng sain Pyrthei Kylleng persya balai lam ke Kongres kala penlong ke junga ki halo kuru kampenya jong ke sarkar ya ke junga keren halo ke junga te ya ke khayi pateng hapadeng ke India bat ke United States ke berang syupin mena dangshan Menteri ke Sarkar pedang ukiran Rijiju ulong bo rang bakdo keri Narendra Modi ula ke daulenti ke noilam ke NDA halo ke election ki ban salong ha ke Jylla da ke jingmut bakin beteng bantre ki kadan basyapo bat ban penne ya ke jingjap jaga kin hon senra Menteri Ketenaga Kampo iyeng ke Sorka Jylla Rajnath Singh ha ke sengi baar ulai ro ke jingate ha ke khayi pateng ha pereng ke India bat ke US bat ong bakan ikan play ya ke bentak bat thamai jang ke jingat trelang ke bakham jilliu bat ke bakham he ha pereng kini ke atli kiri ke yindar bar jang ke Jammu and Kashmir klasa ki ya ke jingki win ha ke sengi baar ha bakat tu ke dingut ki MLA na ke treasury bat ke opposition bench kelami jendat na yindar bar namar ke jingbam yo ya ke jubab ke penhun na ke sarkar belam du Omar Abdullah Kaying Bishar Supreme Court hagas ngi baar kla penjelan syakash phodrik Rymphang pensyong Bishar halo kemukut duma bela mudui dak enforcement directorate kebekin no bagaran ke jing tuklar jeng sarkar West Bengal bat kementrang ba ka Jylla ka Mamata Banerjee naga jing khandra badangshan ha ka office jong ke Indian Political Action Committee bat ke yingsa jong upratik Jain ha Kolkata
Ki officer jong ke enforcement directorate klapen long ya ke jingkenra ha kesengi baar ha ki bontli ki jaka ha West Bengal kum shibenta bentokit ki kam shalanto ya usyap bad udoyong. Ki jingkenra ki dang yai beteng haduk menta ha kathan West Bardwan. Menta petengnya phashi ki khubor na kelengkiri ke Pyrthei. Unang mikmat jong ke India sha US Vini Mohan Quatra Lairo ya ke jingete kular halo ka khai ke pateng hapreng keri India bat ke United States bat ongru bakani ke sinjam kanang pengklan syu ke jinget trelang hapreng kini ki artli kiri. Ke Amerika kan penhiar da 80% jika khajna ke biade bat ke jing thiet penyang jong ke Russia kum shibenta jong ke jingete seskular jong ke India ban sange no ke jing thiet ya penyang negeri Russia laong ke White House hakas nginingkam. Ka Britain glapin mi sa kuwe pat ke jing penjari persya ikiship hongut ki brio bat kuwe ke kenhun da ka bakin no begidan jinga day bat ke jinga kan art ke padang shan ha keri Iran on ke jing penmana jong ke office bari jong keri Britain. Ka kenhun belayalam du Chief of Defence Staff General Anil Chauhan pat menteri katnat kam po yeng jong ka Armenia usuren pakyan ha kesengi baar glapin long ya ke jinga kran na ke benta kawan penklan ya ke jinga trelang ha katran ya dari hap deng kini ke artli kiri. Keseng bapau khmat ke bajukran bat yada ya ke hok long briu man briu ha kesengi baar la pendem jur. Ya ke jing syap penyap jong kiri pat ba kibam dan tiar yale kinthop ya wu knaret ha ke jing hiar thama jong shipai Pakistan da ki drone da ka bakherwet ya ki yeng shong yeng sa jong briu ha Balochistan. Ki pulit ha ke Jylla Farah wadan sha kebenta basyati jong keri Afghanistan. Kila kem ki arngut kinong khai drug bat grup ru ya udrog ubakya nyebusan kilo ongmula kali mula nang yel ubde unong aktin jong ki pulit jong Jylla ha kasngi ba. Namar ke jinjur sebab palat ke jingnyatan telai ha kasan himasima syuak election ke Bansalong ha ka Tarik Rymphang chairman jong ke BNP Tarik Raman lakin tho ya ke Jamaat Islami da ka bakam bakala keren ben yiki kinthei bar ulama ham bakum kini ke jing perkat ki bu jingma ka bakrau ya ka hok jong ki lar Pyrthei Khubor ha kari ba de ki kinthei. Tigitik lagi Khubor hakimat kimat ta ka janmet khublai.